Kublai Shibun pi baro ngi pnya sabai pi share ke YouTube channel. But mentangan pi pi kumno bangin tips bang uta solar charge controller. Uni solar charge controller udan ha kita ki ar benta. Kemudian way badan display but way ubam dan display. Tahoi ka je kum trikam hi kadai kum ju hi tang ba kadon ke jinya pair kan. Namar ba ka way ngila ban UI e ka voltage ngila ban kan percentage da ka voltage ka ba uni way padao ngimyo ing UI tang ini indikator light kan ba ka charge ni ba ka load ka chupan i kan itu light. Dan rai kum trikam hi kawan bi kum ju. Tahoi ngan batai ning kong ne pi isu pang uta solar charge controller uni way uday uta PWM. Uni charge controller UI ka charge ka basis 4% tang baya ka load UI tang san 4%. Tekamut ba pila sibuk da auto bateri ula dap sis 4%. Taba pimla apnon kam load tu rai pihak penon kam tang san 4% namar ai ya ka load ke basis 4% UI tang san 4%. Te uni way pade uday uta UMPPT. UMPPT de uni uday kaju hi karukom trikam tang ba kaya phe tang kawai namar uni UI pra 4% ka load bat 4% ka charge. Uni ra udan hi kum ta kum ju hi udan display uwe ban display uwe bam dan display. Tebat ka way pat kade ka solar inverter. Kanik solar inverter fade kala dan lupa kan yung charge controller ha kan kod mden kam ban pin bo ikini ki PWM nani MPPT la dan lupa pi sukunak bi direct dengan solar panel ha kan ka solar inverter. Te ka solar inverter fade ka ai ka charge 6% ha ka AC. Ka ai ru ka load ke batang san 4% ha ka AC. Dengan scam bila asngau tu ya kini Tikini ki MPPT bat PWM te uday jongka DC pinamla ban load haka AC tang haka DC tapi kwa haka AC phiap te da ka solar inverter tengah scam bila asngu thu tapi so thu ru sakamen ngan batai ke Shibun.